Hmar Chanchinthar ngai thatu hai in reng in chibai tharam nili zirtop ni sang ni le som hi Chanchinthar tin tu mercy lalumpui amasan chanchin langsar zul hai Churachandpur tui thaphai le infalinkar bus service lantran nokta Manipur Sarkar Nuya SDO Churachandpur Thusuk PM Modi Twitter account hacked Brazil national football team an hmeile pasal player hai lo le lo mansuk ang Tuhin chanchin kim changlemin Tharam ni thum sang ni le som hi ain thokhan Churachandpur tui thaphai le infalinkar passenger purtu bus service hai antlantan nokta ni in thu aidong inlon man hi passenger pakhat pe ya cheng zale som nga ani Churachandpur subdivision le asevela covid shipui khotlangin kaidarna community transmission umtheinang yemon ansang lein esgin muan ngaite SDO Churachandpur chun tharam ni thum sang ni le som hi khan mipui ma khu ngai na lein tribe certificate residential certificate income certificate hai chumani ngein www.ipraman.gov.in online na apply thei ani thu ansu chun common service center CSC hai fi thlenga apply thei ani thu ansu sabok lekha poimo tool ding hai chu Aadhaar card anole voter ID village authority domicile passport photo book puikhu Pherzol district achun Sarkar residential school hostel ball ani ding thu zodon media chun ansu eithulak na in ashil dan chun book puikhu residential school indin ding ani le in zamin Pherzol additional deputy commissioner Pu S Thianlal Joygangte book puikhu sung thuitu village authority hain tharam ni thum sang ni le som hi khan school in ngat na mun ding hi anwa en fela book pui le book pui bethelin kara mual bum hun hi anwa en kai ni in eithulak na chun ashil Pherzol ADC Pu S Thianlal Joygangte chun school building hi hangbol zo phot phot ni sin chuzawa JNV a hlang kai dingin chang eilak peiding ani ti in khotlang thuitu hai kuma ashil ni in eithulak na chun ashil Mayang Imphal nuhakte kumsom pali rong taka suluya umchu tharam ni thum sang ni le som hi chahnung ting khan ahlim na tur zawlawin Rims Hospital athi nuhakte nu hi rong ying dawpali dilbul Mayang Imphal khoshelawin jingkar in mataka mu ani a Rims Hospital panpui ngal ni in ICU and call ani a amirup chu ahlim na tur zawlawin athi ani nuhakte nu thina le in zomhin Imphal Police hai chun ringla umangai mi pakhat Muhammad Aris Maja Khan Tiakau Mayang Imphal heibung mukhong mathak leikai chu anmana lesari sung lokapa in tang phat dingin achung thu rel pe kani Imphal West Police Station chun Maja Khan hi protection of children from sexual offences to boy and sim khum halbok hing angan mai kumtling lo chunga rong taka chet na hi apoin sarkar khomin alak na hea hing thil hi atlung nok tano na dingin Aramdan ang taka poitok tu hi aputok shemna pe ngei ni sin acha hleringa Manipur Chief Minister Pu N Biren Singh Khoma nuhak tanu rong taka sar sakle thina chen atukhi poi ati thule lusun sung pu hai atur puji thu ansu Suknu Bil MLA le Manipur Work Minister hui Pu K Ranjit Singh Vengtu sipai pali zetchu COVID shipui kai aniti tharam ni thum sang ni le som hi khan musu kan ni Pu K Ranjit Singh hai sung ku hi tharam ni thum khan hripui an kai le kai no en fel an ni a wang nei thak takin an sung ku hi hripui la kai in thokin an fili mani Pu Ranjit Vengtu sipai hai Manipur Chief Minister hlui Pu Ibobi Singh Vengtu sipai hai le thoklang hlak an ni a Pu Ibobi Singh Vengtu sipai som pakhal zet hripui kai an ni ti tharam ni sang ni le som hi khan musuk ani bok Manipur Sarkar Nuya COVID-19 control room in tharam ni thum sang hi le som hi zandar nga thusu ka sindanin Manipur COVID-19 kai musuk tapo sang ruk zaruk le paku anvoi mek active case sang le zarit le pathum adam fel tapo sang li zasari som sari pali COVID le ya shingna chan tapo ni som thum pani Bangladesh longchol na hunpui Munshigan chain thokin tharam ni thum sang ni le som hi khan Tripura longcholna Sonamura port panin thumna phurtu longlin anin toltran amiruk chu Bangladesh longcholna a in thoka Tripura longcholna Sonamura port pana in tol longlin hi ensinna trial run alania ensinna hi ahlo tling vai chun
India Bangladesh Tuilamlin waterways song ani tak chauding ani tharam ni thuma Bangladesh le Tripura in Kara longlin en sin na hi a hlotling vai chun India le Bangladesh abik takin Tripura tading in sumdong tu na lamlin ropui tak ahong ding ani ti in Tripura Chief Minister Biplab Kumar Deb chun at Twitter azi Air Chief Marshal RKS Baduria Chief of Air Staff CAS chun limta anilai ni tharam ni sang ni le som hi khan Ramrizula India in do bung na tum hai chu akan Pu RKS Baduria Chief of Air Staff in Eastern Air Command akana India in do bung na mun pui hai chu in anga in ringa umaman ni a tia enfel Asir na mun hai in Air Commanding Officer hai nan lo mukpaya ing ang thil khom lo tlung thut sin la Poltinel chu in ring taka an ni thu an lo shil Chief of Air Staff in Indo bung na khaltu Air Warriors hai komin mupuin ahaw himpui tola Pu RKS Baduria Chief of Air Staff in Ramrizul India Air Force pai hai in ring zile ramta dinga animpek na chu inpa kum ati thu ashil tharam ni thum sang ni le som ni jingkar khan Twitter chun Indian Prime Minister Narendra Modi personal website le mobile app hacked ani thu ansu Twitter chun thil dan singtaka sui le sinpel wat dingin ma unlock jing thu ashil PM account hack to hin Twitter ama zui tu hai chu PM National Relief Fund a cryptocurrency a poisa in tholom dingin angin tor account hack to hin Kapur May sang hi som pakata account ni asim ania Narendra Modi _inti in Twitter aming asia 2.5 million followers le 37,000 tweets anay Prime Minister Modi post hung takchu Thajing ni som thum pakhat a radio program Man Ki Baat a athil shil hai a hril song nakha ani Thamur thla khan mi poimo tam tak Twitter account hack pek an lo ni tol tabok Brazil Football Confederation CBF chun numaile pasal player national football team hai hlole lo mansu in ang chara pek tading thu apung CBF chief Rogerio chun numaile pasal thua in thir shanna umlawin ang khatwangai ni ji suklang na dinga hing anga ahung tho ani thu shilin an national team hai ang khatwangin an enkol tol thu ashil baka CBF hin numai football coordinator dingin mi pahni an thangbok US women's football team in an sarkar an hochung changa an hek tum khan numai le pasal loin ang no thu hin shit ahung lo tan ta ani Manchester United chun Dutch midfielder kumsom thum pathum mi Donny van de Beek chu an lak felta AS Monaco chun Bayern Leverkusen anthok German forward kumsom ni parit mi Kevin Volland chu 10 million in kumnisung contract and sign pui Premier League kai Thar Fulham chun an manager Scott Parker chu kum sang ni le som hi pathum chana dingin a contract an pot sei pek Laldin lianiren thlei chun Chanayan chu suksan in ISL club tho Jamshedpur FC azom Ole khanghai po kha Chanchinthar ei pungle ei ngai thlak thei hai chu ani ngai thla tu hai hun hmangin hoi